ukitegereza amafoto neza ushobora kumwibuka mu bitangazamakuru bitandukanye mu bikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Yakoze kuri RC Huye, akora kuri Radio Salus, radio ya kaminuza, atera intambwe ajya kuri Radio 1 na TV 1. Uyu munsi ari ku gitangazamakuru kirenze ibindi mu gihugu cy'u Rwanda, RBA. Asoma amakuru kuri televiziyo nyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo tugarutse kutubwira ko ari umunyamakuru nk'uko ubizi, ahubwo tuje kukubwira yuko uyu Aimé Bote Mushashi yakoze ubukwe. Uretse gukora ubukwe, yiteguye no kuba nyina w'abana, agahekera u Rwanda nk'abandi babyeyi, ababyeyi bahagaze mu mujishi neza. Iyo mvuga umujishi mba mvuga umujishi wo kurera, barerera u Rwanda ngo byituhetse twese, nabo turakahora n'ishya n'ihirwe. Umunyamakuru umaze kuba icyatwa mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, akaba anafite ubwiza butabura ku mugezi bwami, kandi uretse ku mugezi bwami n'iminsi yamarayo yagwira cyane, kuko kugera ibwami bisaba ubwiza n'ubwenge byombi icyarimwe, ntabwo bigomba gusigana. Nibyo, afite ubwenge n'ubuhanga bumuranga mu mwuga we, umwuga akoze iminsi myinshi itandukanye nk'uko tubizi. Umuhati we mu kazi ke ka buri munsi akaba n'urugero rw'abakunda kwigana gukorana ubwira imirimo yose. Aimé Bote Mushashi, nubwo papa we yapfuye bamutwite, ariko ikigaragara yarezwe neza cyane. Igihamya gihari uyu munsi tuvugana nuko yateye intambwe ikwiye, kandi umwari warezwe neza. Igihamya cy'uko byose burya bishoboka mu buzima, no kumenya yuko atacyorerwa mu ngaragu, umenya bitabura kuba amakuru wamenya, kandi ni mu gihe gikwiye cyane, nta kibazo, biremewe. Ubusanzwe Aimé Bote Mushashi mu karere ka Kayonza, intara y'Iburasirazuba mu Rwanda, hariya niho akomoka. Burya niba utari ubizi ubimenye nta kibazo. Neza hariya za Kabarondo mureba, ni nawe yize amashuri abanza n'ayisumbuye, ayisumbuye kuri Don Bosco Kabarondo. Mu muryango w'abana 9 bavukana, abakobwa 6 n'abahungu 3 niwe bucura bw'iwabo. Ba bana bakunda kwita ba cadet, last born. Aimé Bote Mushashi ubusanzwe yabonye izuba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1994. Uyu ukaba umwaka w'amateka asharira by'umwihariko ku gihugu cy'u Rwanda. Aimé Bote Mushashi ubu tuvugana ntabwo kibarirwa mu muryango w'ingaragu za zindi bita ingaramakirambi. Oya, babandi basasa basasura, ahubwo yabonye umukunzi, kandi umukunzi umukwiye cyane. Yego, umusore w'ibizigira bihamye, umusore ushyitse bya nyabyo, wa wundi wo guhangana n'inshingano z'urugo rw'uyu munsi. Reka tuvuge ku bukwe bwe. Ndavuga ubukwe bwa Aimé Bote Mushashi. Nibiba ngombwa tubasha no kumenya uyu mugabo we. Hari n'abamaje kuvuga yuko ngo ari umujepe, ariko ubundi mu by'ukuri akora iki mu buzima busanzwe. Reka tujyane mu kiganiro, nako dutahana ubukwe bwa Aimé Bote Mushashi. Nubwo wenda utabarahawe ubutumire cyangwa invitation, ariko burya no kuvumba n'umuco nyarwanda, kandi umuco mwiza ntugacike. Yego, tujye dusigasira umuco nyarwanda. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora kuri iyi channel Isaac Inspire TV. Dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo, dukomeze twumve icyanga cy'ikiganiro, nako icyanga cyo gutaha ubukwe bwa Aimé Bote Mushashi. Nawe nuzana ubwawe tuzabutaha. Nyuma y'igihe kirekire hibazwa impamvu adashaka Aimé Bote Mushashi, kandi afite igikundiro nk'icyanjye. Nibyo cyane, nanjye ndi mu bantu bakundwa cyane. Gusa njyewe nateye intambwe kera, ndenga urwego rwo gusasa nsasura, mfata umwanzuro wo kuba se w'abana. Iyo ntashye bansuhuza papa cyangwa umutware w'urugo. Nibyo, tujye tugambirira gutera intambwe nziza. Reka tujyane mu bukwe bwa Mushashi.
ejo bundi hashize agasozi kazamutse hanyuma kamanuka umugeni witwa Aimé Bote Mushashi. Abasaza basasanura imisango karahava, intango bazihamya urugata kandi ruteretse neza, inkangara n'ibiseke bisanga ibindi, amazina y'inka yumvikana mu misango y'ubukwe, inkuyo n'inkoni bishyikirizwa ababyeyi bakuru b'imiryango. Umunsi ukondakonda tutabishaka kubera ibirori bibereye ijisho byabaye hagati ya Aimé Bote Mushashi na Nyamwasa Francis. Uyu Aimé Bote Mushashi yakoze ubukwe bw'agatangaza ku itariki 5 Werurwe mu mwaka wa 2026. Werurwe ni ukwezi kwa gatatu, nibwo yasezeranye mu mategeko ibyo bamwe bita kujya mu murenge. Amanika akaboko ahamya ko azabana n'umugabo we Nyamwasa Francis, bakabana nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya, kandi bakabana karamata nk'uko babyemeje ubwabo badahatwa. Nyuma gato ku itariki 14 Werurwe mwaka wa 2026 still nibwo imihango yo gusaba no gukwa yabaye. Aba bombi basezerana kubana iminsi yose bazamara batitaye kuri shida za dunia. Shida za dunia ni ibibazo by'isi byo mu buzima, yego hari igisi sharira bashimanye nabo bagahindukira bagashihana, ariko kandi si byo bikwiye, kuko burya ikibazo ni isi tubayemo, ikibazo sabo twashakanye. Ikinya hafi na Dochiveri ahazwe nka Maze Park ni imihango yo gusaba no gukwa yabereye. Nyuma abageni bakomeza mu rusengero rwitwa Evangelical Restoration Church Masoro, niho baherewe umugisha mu buryo bw'iyobokamana. Abatumiwe bakirirwa muri Maze Park Kinyinya. Ubukwe buhumuje, abageni barataha mu rugo rushya, abakwe baraherekezwa, ababishaka bakesha inkera nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda. Nibyo mu muco nyarwanda ubukwe bushobora guhumuza, bamwe bagaherekezwa abandi bagakesha inkera, biremewe. Uyu munsi tuvugana Aimé Bote Mushashi yubatse urugo nk'abandi babyeyi, nk'abandi banyarwandakazi babereye imiryango. Ni umwe muri ba mubera rugo benshi kandi ari mu beza u Rwanda rucumbikiye. Mbere yo gusoza iyi nkuru, nababwira yuko tugishakisha akazi umugabo we bashakanye akora. Uyu ni Francis Nyamwasa, cyane ko ari n'abari bakomeje kubivugaho yuko yaba ari umujepe, ariko amakuru yizewe ntabwo araboneka. Nituyamenya neza byizewe tuzayabasangiza subwira. Ariko icy'ingenzi ni uko ari umugabo mwiza ushinguye nk'uko Aimé Bote Mushashi yamwifuje kare. Mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye, yagiye agaragaza umugabo yifuza ko yaba ari umugabo mwiza ushinguye, usenga kandi umukunda. Ako kantu ko kuba ari umugabo umusumba kagarutsweho cyane, nibyo witegereje urabona yuko inzozi ze yazikabije. Ikindi burya tutiriwe twita ku byo abantu bakora, burya abantu bakora ibintu byinshi byunganira imiryango. Igikomeye muri iyi nkuru kurutaho ni uko Aimé Bote Mushashi atakiri ingaragu. Ibirenzeho ni uko bifuriza urugo ruhire rwa rundi ruzira umwiryane. Ndabashimiye bakunzi bacu, twagarutse ku bukwe bwa Aimé Bote Mushashi, umunyamakuru kuri RBA, kuri televiziyo mu makuru y'Ikinyarwanda. Akaba yarakoze ubukwe hambere hashize, kandi abakunzi be twese tukaba tumwifurije urugo ruhire. Mu mwanya wa komenti utwandikiremo igitekerezo cyawe, wumva ubutaha twavuga ku bukwe bwande. Mwakoze mwese kuza rero, mugire imiryango myiza yubahisha igihugu muvuka, n'abatarashaka kandi mugire ikirenge mu cya Aimé Bote Mushashi, kuko byose birashoboka. Imana mubane mwese. Ndabakunda cyane bakunzi ba Isaac Inspire TV. Ibiganiro nk'iki nakagaruka.